dapat lebih hadir di tempat nomor bahagia. Songoni musi salawat dan salam kita sanjung tinggion ima turuh ni nabita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasangat kita harapkan sapaan ni beliau mulai sion dunion lupus tu ari parpudi saudakon. Salam dohot hormat tuhum sudi maradukum si solkot nami na dihadir ni tutur songoni dohot tarombo na tardiri mesian barisan ama kahanggian akboru mora homo sude maradukum si solkot nami na rosian jaya songoni na sian julu apalagi na di bakasat kuton umumna kita nadung dapat hadir ima di tempat namar bahagion takas doktorang dalan-dalan ni parlagu tata ima di upotunyarion nda salain siun undangan ni abang me imana marguar abangi pangaluan hasibuan. Mudah-mudahan saja watong homo sude maradukum si solkot nami madungi dapat hadir ima di tempat namar bahagiaon. Sian harani sebagai mempersingkat waktu di saat sabetullah adong menadung hami susun ima tertib acara nakan nalaluata ima di upotunyarion. Nah pertama sekali ima kata pembukaan sion au sendiri sekaligus naron diudurkan anak boru nami songoni jua naron abangi pangaluan hasibuan na sekaligus nagi memperkenalkan diri tu kita sasudena saterusna nuksalo si sion di son naron linggodang di harapan nami etong asoy talaksanaan jolo pembacaan surat Yasin sekaligus bahat may hormatku dihita na markum magsisolpot natardiri baris ama sumunidot kahangkit apalagi na tobang natoras di bona bumi pasir jayo sumuni humukum nabi baik iya na siyon jay sumunidot na siyon julu umum na hita na adong ima di bagason ima di ukotulyaryo mangudukon hata ni bora dari parjolo pabanjar kata atong dia maon bona-bona di parbuhutat taon dito nga ni Arion takas mohon na doktorang nga selain siyan undangan namin may tuhong hindi marangkum sokot namin mudah-mudahan saja na sudong halangan na madung dapat manghadi undangan tubagason harani idung lado tubagason takas madaon doktorang hindi selain siyan angan-angan nitulang noonin doon di ari-ari na dung lewat bahaso tulamon rupa ni taringot mei muda songot pandokon ni alak si Samson nagkini mulak pinggan ning iba na turak kena mulak lan kutu kodoman atok tulamon muda songot parjabida ni alay nagkini sekitar 40 tahun atau 50 tahun na dung lalu tulamon upa alik songot di jun pikiran ni tulang marningoton na di pangarat to ano taringot mo o tutano kalahiran onda ibo na namun matobang do kung kubaya di jaya doon di julu apalagi di bona bumi ni pasir jaya nabahat doon na sumanandaya on nga giroan itulang upad ni mga harani itak kumuni na patandaw tulang mo tumanado bukti sa sena matakas doon torang madumon ucari toon tertinggal deh udah namang binukon natin niya nagsasamso na rin pardolo pabanjang kata aw nga naging jamon na hata si Kukulog si Binotong natarsaon niyo natarsampyo na ulang-ulang hindi pa niya pianon magino mo magino isin tertinggal dito Allah ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idi ema di siang ni harion artina meringankan langkah di suri akakum na Malaysian Jaya Nation Julu Imam artinya memenuhi bukan undangan guarna pio-pio nami imatubakas nomor 2 dan jangan lupa kami selalu berkirim salam tujuan jangatan Nabi besar Muhammad SAW dan yang membimbing kita di jalan yang paling terbaik sampai detik sadarion.
tutumaday ahan na di pasampe ni anak boro namin at pinanakin sedikit tidak na memang tersoni ma bentuk ni perkumpulan tahun artinya dihing ni ayon. Jadi sutik majo au manyapay mendokot tu akhir kita sudah nomor lingkar kum nami sudah nada. On sebenarnya au berasal Sirsosa. Dan Gison daw lahir. On ang pertamakan na. Cuman dalas na ni Jolo baru 200 tahun. Indah bisa bereparasi. Jadi nabahat dosa itu na kenangan putison. Tong sondo sudah na asal bulan namin. Jadi on mada artinya sudah kon di kaum namin sudah. Ulak sampai magot sudah kenangan on, ulak sampai magot sejarah on. Dengan selagi kuat tenaga artinya tong. Baik bagasi indah be mengizinkan senari kita ganti dobat na indah marumah anak model na lek martaruma na jual martaruma leng bahan na pilihan kayu juga cuman beda na mungkin na jual pondok taruma na senari ginjang jadi on udah kon madihita sudah so pandok kon enak baru nabi nak surutun na betul madeda audison mar umur 3 tahun indah disorbe madung hijrah imayawan orang tua imatu sibubuan tapi leng mulak natuson alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a sunnata. Menghormati para kongsi solkot sa Sudena di para undangan namin tolong hudokon imadohot anggihi ati pangalon asma kon sebagai menyambut na ni pardokon mo yun at aroro ni anggi sekaligus au pinakan adong di dokonot jadi di atina pandokon mo yun di anggi na makuling kon sudena na isambut dot anggi disambut dot jar tangan jari 10 dot nyaluk-kaluk dot yung di arurungon aper botong di waktu poso-poso hita na sa merkadumang dita di Sibuhuan taruh ko hopit na sila ko taon na rin ang boto besan nari harap na merkadumang dita di Sibuhuan jadi pot adong kong dison nahurap artina kurang osa on ang gisi pangaluan on anak ni almarhum Sultan di Langit anak ni almarhum Tungku Ahmad anak ni almarhum Malib Suden Malib Suden kahanggi niya Japay Punan ima tumandeng simuis kahanggi niya jabang ima tuaaw amin na luma sama saina tay adong di ada guru iboto ni imboto mi anggi si sukunan imboto mi on ma jadi dokon ko kini kayo mga rato menjalaki artina parusaw artina on amin kamarang bahagi ano mo diwan amin ako amin ang mas nagkasawan namin on ang tubo ano yung bahagi malim biwang artina sibayimot di artina di amin di son
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين